rong trokara chingrum si number lang roilong dolong kikim. Aron Ripen Pharmacy akulat kang puputhak ACYPA tum SDO Civil Aphan pinpuralo ki pajirdaw. Dimapur Ghuraparialong Henmi Kacho. Carbino Life adaba birtalong peneli sami beauty bepi pini birtang tonpen arjuponik tha. Lakhain kora pho nilip constituency ke parlo womu langso pia hawar kadukave rongner kep chingrum pet pen edon pen tangka chirungsi chekadolong adim puthot mithang abari thengpi plaksi thengpi dolong si kimponlo. Langsung pi number lang roy ningkan si pen chekadolong batai si kimponangji sita ningkan si phanchot laso dolong ka heng nuwa joini ki damtang batai ki thom please se bike ka chingkoi auto ka chingkoi pen pinang anabang phubang phiatum areng hu ki so pen hospital along se ka chilang dam nang kokta dopiklo lasi laso dolong phan karbiang long thomas council hin pen mate ki damtang ningkan si hini so se aprang nilip MSc pabitra rong pi la pen PWD asai kamatum dolong ka selam ponje phan langchari damlo Sitara tumke arniwang ke dam ke wang kisum ki poche chak nang pen chipa jokja phansi non RCC dolong long lia ko phan pusi thengpia dolong kim ponchenglo Wooden Bridge Construction Committee Mepu Chotro Singh Teron Kongchun Bang Chiking Ti Member VDP President Devering Ti Arong Amen ke Biranti Suarong Mungal Singh Tiswarong Hemari Singh Nararong J Kison Lekthierong Bura Singh Nararong lapen Mojari Teronarong Jasemet Arniwang Klim Sumartum Lukachaletum Kadokave Bang Pharu Pho Sosedu Lanchot Kalisi Kisu Se Kachelang Kedam Kewang Hithi Kulat Kedam Kewang Kisung Number Lang Roy Along Jongsi Ajirding Kluya Phan Matha Ponra RCC dolong non pubjin pen nang kimpi pon serak thapusi rong trok so se araretum Carbing Long Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang MLA Dr. Numal Momin lapen nilip MSc Probitra rong piatama phan chuning ripong Neda langsung biara tu pini chukapan se kam kem lo mili to bakisu halang gela no la langsung piar lo kom se kom para school dum lang para school ke bang kom se kom bang rup ki po student dum kalau tuan kanyin so pada jauh sepini ni tu government dia so tangka cirusi ini tu langsung kam plan nangko lagi kadu we panda pachini lo nili tu magi tu kisung kadu we kecil kecil same nachelang tu so te misen pusi ini tu la doan tu pesame gambra tu same chupong tang aningkana lom sereme nili tu mala se kadolong kiki mahut bangki edong watching hon asar lo pubitro rong pialang sereme nang sharab dun lo ahut pene suri kepta na pidun dun lo la pen suri phona pia duna hut sereme dolo lasi Nilitum ning thelo alang lisereme labangso news ke long pen alang sereme ning chingpu pen nilitum aphan nang chirabun pobusin tum ning thelo Koilamati pen Samsung ti Carbing Long Life Bukajan subdivision ang kang ajirding kluipen akki ongdung a pharmacy tum aron lu choklim kavi pensi dowaya kulat kang pupon alama puthak anti-corruption youth power of Assam thihek pen ACYPA tumpen Bogajan SDO civil redeng ipak pin porlo ki pajirpong Thereni phai inquiry analo por phai siapor anti-corruption youth power of Assam Karbianglo tum chipatir piponsi Bogajan subdivision ang kangalong ongdung pharmacy satum choklim aron aloave training ave metric pass pe dovaya menan tak puhi thek thipin pinatumsi dovaya kulat kangpu pusi ACYPA Karbianglo maipu chitra barua pen phirangke tumaphan thanpon Lasila so puthak prabjin pen lahurijan Sunday market Balijan Chotto Lengri Dudu Khan Bosti Karagang Khatkhati Bukajan Diopani Silunijan Malongkido Pharmacy Samokha Panghat Nangji Pusi Pinpura Lolong Jongpondo Lapen Aron na Vipin Pen Pharmacy Salong Bet Piponsi BG Selain Tame Pipon Bom Puta Pachinilo Athi lahai pharmacist tum benajok isi ka phere memia somsi nang dokoklo lasi lahai tum aron ri pen monira kai phan kiju yasonsi nang manlo lasi prabjin pen tarlipra choklim alu ka ve tum phan ki pang hap thai je phansi chuning ri ponenti
অসম কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে ভুৱা ফাৰ্মাচীৰ ওপৰত আমি স্মাৰকপত্ৰ দিয়া হৈছে আৰু যিসমূহ ভুৱা ফাৰ্মাচী আছে অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিবলৈ আমি বোকাজান মহকুমাৰ অধিপতিক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি 2005 চনত তথ্য জনা অধিকাৰ আইনেদি তথ্য বিচাৰি আবেদন কৰিছিলোঁ তথ্যসমূহ আমি পোৱা হৈছিলে বহুকেইটা ফাৰ্মাচী আপোনাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে তেওঁলোকে ফাৰ্মাচীসমূহ চলাই আছে আৰু মানুহৰ জীৱনৰ লগত তেওঁলোকে হেতালি খেলিছে গতিকে অতি শীঘ্ৰে আমি বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোকক দাবী জনাইছোঁ আৰু আচলতে আপোনাৰ ইয়াত বোকাজান সাব ডিভিজন চাব গ'লে আপোনাৰ চান্দে মাৰ্কেট লাহৰি জান আপোনাৰ বৰলেঙেৰি আৰু কাৰাগাঁও এনেকুৱা বহুকেইটা আপোনাৰ সৰিয়হ জান বহুকেইটা অঞ্চলত ভুৱা ফাৰ্মাচী অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে ফাৰ্মাচীসমূহ চলাই আছে এতিয়াও আমি কিছু ফাৰ্মাচী আপোনাৰ ডাক্তৰে যিসমূহ লিখি দিয়ে নিলিখাকৈ তেওঁলোকে কি কৰে ফাৰ্মাচীসমূহ বেড থয় আৰু বহুতকেইটা আপোনাৰ ফাৰ্মাচী দৰৱ দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ মেট্ৰিকো পাছ কৰা নাই আণ্ডাৰ মেট্ৰিক আৰু তেওঁলোকে ভালকৈ আমি দৰৱ পাতিও তেওঁলোকে নাম নাজানে সেইসমূহ ফাৰ্মাচীক আমি অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিবলৈ বোকাজান মহকুমাৰ অধিপতিৰ ওচৰত আমি স্মাৰকপত্ৰ দিয়া হৈছে বোকাজান পেনানান্তৰা কাৰ্বি আংলং লাইভ কাৰ্বি আংলং পেন নাগালেণ্ড হয় কাছে কইনত ইষ্ট ডিমাপুৰ পুলিচ ষ্টেচন আংকাং ঘোৰাপাতি জাকিৰ সাতু কলোনিয়ালং হেমমি কিচো পুসি বিৰটা ৰিপনলং বিৰটা কিলং পনাতেংকে থেৰেনি ফাই ইনকৰাহিনি আদা পৰফাই সিৰকে পাপৰ মালম ঘোৰাপাতি জাকিৰ সাতু কলোনি এদনা হেমালং মেন মিকথুৰভুৰ মতে শৰ্ট সাৰ্কিট আজক ৰুম নেৰকেপ আনকে মিচু থাইলো আফি ডিমাপুৰ টাউন পেন फायर सर्विस तुम आदिम पाली दुन पेन मी पामेप दुनसी के पहिन लांग आहेम आन पाजक दुलो मी के चोहुत कोपाई के मी मोनी बांग थांग थिलांग सिता हेम नालोंग होरमु होरतार मुखा बांग पिनांग नाहक पनलो मी के चोबा mahut सिलेंडर पुन्नी तमे आहिरिंग तांगराक पेन इंगबोप दुलो la sojok malom so घंटाई सी आन बागपोर नानात गाड़ी मोटर के थिया मुखान के पुलिस तुम पछिलेंग पन पेदलो पुसी आदिम पेन बिरटार दुलो Bukajan penanantera Karbing Long Live. Dilai Police Station angkang National Highway Tovar 6 mile along there inkora hiniani ada por pioneer kebra minute plikep apor police tum kaya somsi keton kilang bom porhut ihu mobile kalong pen kuti sira lak phokep ador heroin drugs kineplong बिरटा किलोंग तेंके इहुम अके एरा बाइक नगा चेकिंग के थेकलोंग पेन के काजिया फान बोर इलो लसो तेंग पुलिस तुम कहम थी दुकोक्सी बाइक फान आरप्रुंग दुनो लसो कारप्रुंग दुन बमहुत किलोमीटर इसियान बाका हिलो अलोंग बाइक अमे थांगमात चिंकोय बुबलो बाइक के वेगा बांग फोफान कामरूप डिस्ट्रिक्ट चाइगांव पुलिस स्टेशन अंकांग घोरामारा पथारालोंग अमिकार सामसुल हके असुपो राजोप आली पुसी पांगथेकलो Kachingkoy bub AS25Y 8576 a bike adung palidunsi police tum kadukave talib dunno laso hut kadukave home inkora kithom asabuna home pen gram pharuhinira troxi kebra trokra tokbor sirkep isi a heroin bike long pen longlo laso heroin hithia long ador sika kuti sira tokbor phoan longji pusi police tum thanlo बाइक के वेगबांग राजोप आलिया फान खतखती आशा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लोंसी नोनमात सेलांग बोमलांग पुता पुलिस तुम थानलो दिलाई पेन बिजोरंग पिलापेन बुकाजन पेन अनंतरा कार्बिंग लॉन्ग लाइफ Karbi Anglong la pen dima sawaran akar I hemprek mate article 244A prabjin pen pa implement ja phan Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang dima saw CM Debolal Garlosa la pen MLA Bangpliatum Chedon Sarpen ridak mate signature enponsi kanchas dikom la pen kratum Home Minister Amit Shah Prime Minister Narendra Modi la pen State Home Minister Nityanand Rai Nitin Gadkari Union Cabinet Minister Sarbananda Sonowal Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju, Minister of State for External Affairs of India Babita Margarita Phan Kachitong Damjia Phan Delhi Rong Sopian Palitanglo. Theripo Chikloni Pai Kriser Kebani Karbi Anglong Dimahasau Autonomous State Demand Committee Mate Kanchas Tikom President
Ajit Timong General Secretary Sing Timong Sukur Terang Karbi Swadorbar Mate Kra President Biman Kro Karbi Dorbar President Mondol Singh Biatum Delhi Rong Supian Palidamsi Home Minister Amit Shah Prime Minister Narendra Modi Tumaphan Kachitong Damjia Phan Pinporalo Mate Memorandum Sutami Kipi Kipaje Damjia Phan Delhi Rong Supian Palitanglo. News Report Karbing Long Live. Pinia daba birta ke lapuan si kang ton poniklo karton.